Intambara ya Ukraine n'Uburusiya izafata Europe, izafata Aziya, izafata Amerika. Mwibuke yuko nigeze kubibabwira kandi nanyuzeho igihe, ariko ubu ngubu muri Aziya yaratangiye. Ubwo rero no muri Europe na Amerika naho igiye kujyayo. Ariko mbabwira ngo mu Burayi hazapfa abantu benshi kandi bazicwa n'intambara, bicwe n'inzara. Ibyo ndabibamenyesheje, ariko nsaba abasenga kugira ngo musenge, kubera intambara izabera muri biriya bice bya Europe na Aziya na Amerika. Mupfukame mureke kureberera, musenge Imana yo mu ijuru twumve. Kandi natwe turi muri Afurika, ingaruka y'iyo ntambara, ingaruka y'iyo nzara izaba muri ibyo bihugu natwe izatugeraho. Ariko nidusenga tugahuza umutima, tugahamagara Imana nk'abahamagawe, Imana izadutabara. Dusengera igihugu cyacu.